Hello, Tuni KUKI channel video se na bon chawin lem nei win Tuni hi Pakistan in Iran ho don butna a bol kit tai ti hi mo ahin azi chu phat ma sa chu Iran in Pakistan gam sunga hi missile ahin kap lut na chapang ni anathi ti a chong chu mo ahin ahi le Tuni hi mi tampin hi chi chung chang ho hi ahil chet na hin bolin ipj a Iran le Pakistan Kidou ham hichiwa hi ipithu ham ti a chong hi phone call hi in hi lawa hi le WhatsApp hi in avela hi request nine ball win his a chutu ni a he theine divin a chom lam thei pe na in sai god de wa hi aji chu hichi hi aling ke ya ke hung sei go hen lang detail ta ki sei go hen lang ile phat shot pi lut ding hi aji chu thil iza kai gam khat ahung ki do ting le hin politics lut ji a hi in current affair hoita anave ho a hi lo la he thim ho chun he thim de wa hi in hi jong le hichiwa hi gam khat nin boina a hin to ting le chun hichiwa wang hi politics alut tai ahi lawai le thil khat wang a umeti hi he thim so ke de wa hi in Tuni hi a chomlam thei pe na me neocha cha ho to ki tho in he theina de wa ahil chet na hin bol de wa hi chiwa hi news ga veleu chun Pakistan in ale thu na in Iran gam sunga hi missile anakap lut kinin air strike anabol kinin hichiwa missile anakap lut nawa hi civil mi ko athi ti a jong hi mo a hi in phat ma sa chu Iran in Pakistan gamsung a hin ka ma chu Pakistan gamsunga chapang ni thi a hi in tu a hi Pakistan in ale thu na anung kap na a hi Iran ho hi civil mi ko athi ti hi a hi in khat langin ka ma jong hi a target ho athipo in khat langa jong hi khat hon target a bol ho hi koima athipoi ti hi mu ahin la awang se ti ding ham athi ho hi civil mi ngen a hi ti hi mu ahin hichiwa hi incident ti ding ham khat ahung ki to na khat jong hi thil khat au men hi chawa India ho jong ahung ki involve dan dewa hi mu ahin la hi chawa hi India khut I macha ampoi ti hi in a het thim sat dewa hi in ji chu hi chi thil so hi ti chu Iran in Pakistan strike ahin bol na missile ahin kap khum na hi Pakistan gamsunga missile ahin kap lut na hi 16 January ni a chu anakap lut na hi hichi anakap lut ni masanga chu ho Indian gamsunga Dr. J Shankar hi Iran leader ho to hin kimu to dinga hi gachi a hi in hichi agachi zo azing vela hi Iran ho hin Pakistan ho hi missile ahin kap khum ve ati wa hin hi za chu ama agachi zo chle hi chi to banga Iran hon pan ahin laule hichiwa hi mi tampi chun India in Iran agatila Pakistan hi akap hinti ti a jong hi thil cha chom ngai to na ho hi au men a hi lawai la ngo na ho jong anei wa hi aji chu Pakistan galmi lin pen chu koi ham iti a hi le chun India hi a phat chenga hi akum si a kum izat ham khat hi India le Pakistan ki ka hi boina jinga boldara Jammu and Kashmir langa jong hi na sata ki kap to na jing tu kum sunga jong chu ga veleu chun chole ning kum top langa chu ga veleu chun Indian se pai ho Pakistan thingnoi hon izat jan ham khat hi akap li win tu ni a hi chelaya attack omiti hi anaki jing a hi in hi ta chu jing laya tu a hi Indian minister khanin hita chu Iran gamsung agavil ha aile Iran le Pakistan ahung ki boy ki naile chun Indian chu ngo lo thei khat jong chu hi lo a hi in ti chu Indian jong chu ngo thei mong khat chu a hi in hi jong le India in Iran hinga hi ga comment ya asai na hi lo a hi India hen a hi thei aile Iran le
India ki ka relation a hoina dinga hi gachi a hi in hi chiwa agachi na penjong chu he thei diu a hi in phatma sa chu hi chilanga ko na India a supply hung ho longa ko na hung ki tol India gam sunga hung lut ding hi hi chi Yemen hi mo de wa hin hoti ti in hi chilaya jong hi Indian long ho hi attack anabol vi ti a jong chu anaki sei ta in video khat jong kana sim sa hi ta in hi chiwa hi aphat chenga hi tu le tu a gal chu Israel le Hamas ho ke boy a hi in aban le Ukraine le Russia jong hi ki boy jing na lai a hin tu chan ge a hi ama ho ki ka jong hi ki kap to na jing na lai a hi in a hin la hi chiwa hi iga he thei di wa chu Israel le tua Hamas ho ki kap to na Israel Hamas ki kap to na a hi Israel ho hi US in support a bol a hi in Hamas ho hi Iranin na sata ki thopi a hi in hi chi Hamas ho hi Yemen hon jong na sata ki thopi wa airstrike an bol win hi chewa ko na agamu wa ko na hi Israel gam sunga chudinga hi missile an ka movin a hi le Israel long ho chui chilaila a hi an umin hi chi ho chun anti missile ho hin detect an bolin chilaila an ka phla pi we ti a hin la hi chiwa Yemen a thingnoi ho jong hin na sata a Israel ho a hi lawai le western langa ko na thil hung ho hi target a bol wa phat chenga hi asu boyu a hi in hi china a chu India a jong hi anasu kha ja chu India hin tu a hi Iran hi hoita a relationship ding a khuti ai le chun Indian thil ipiam khat western langa ko na longa ahunga hi jong le hi chi Yemen hon attack a bolo na dinga hi Iran hi nga hi ki ho pi ding a hi lawai le Iranin thu I chan ham khat hi chi Yemen ho chunga hi anei a hi ni za chu Iran hi ki ho champi ding a hi lawai le Iran to hin relationship hoi ding ti a hi chi a hi ni chi aga chi na a jong hi I chan ham khat progress a hi in a ji chu hi chiwa Yemen ho jong hi Iran hon na sata a mancha ho supply a bol a hi ja chu Iran in hi chi ho chu India thil ho hi attack ball hi na til a bol lo diu thil khat a hi in hi chawa jong hi ga veleu chun Iran in phat ma sa chu hi chi Pakistan ho hinga hi a hi thei le chiwa ye jes ar kiti ho hi chi thingnoi mi min khat a hi ni chi thingnoi ho hi a hi thei hi le na gam sungu wa koi hi win aji chu ka gamu asu sigovi ti a hi warning anapi ahin la Pakistan in anangai lo je achu hi chiwa hi Iran in Israel gam sunga hi chi ho target na hi missile anakap lut hi ti chu missile hi ipe bola Iran hon Pakistan gam sunga ahin kap lut masan ham ipg ham ti chu he theine dewa chi hi hi chi ji a hi pa Iran gam sungai boina aphat chenga hi Baluchistan kiti ama ho gam sunga jong hi state khat a hin hi chi hi Iran gama ko na la do te ding ti a hi pan ala wa hi in hi chi ho chu Pakistan army ho hin support a bol jing o ISI ho hin support a bol jing ja chu hi chi thing noi ho hi na gam sungu wa nang hon support bol hi ventia na sei hi in a hin la na man lo je wa chu Iran in Pakistan attack a hin bol a hin hi chi Pakistan attack a hin bol now hi Pakistan lunghang kina tu chunga hi Pakistan hon Iran ho hi ale attack kit a hi ti chu he thim ta deu ka ta sanin hi chi chu a chomlam thei pe na neu khat iga sei thei wa hin hi chi India in Indian Minister pa Dr. Jaishankar gachi Iran ho aga ki ho pi na a hi I chan ge ya progress umam ti a hi le ama hon ahin sainawa hi Iran ho hin tu Yemen thingnoi ho chu thupi na anei vin a hi le chi Yemen a ko na thingnoi hon don put na ahin nei na wa chu hi le amoi ho tu hotis ti a jong ki he a hin hi chi hon a sainawa chu hi le ke hon India hi target ka bol povi ahin la western langa ko na hong US cargo ho ti chu cargo long lane ta van po ho bo hi target ke bol hi aji chu ama hon Hamas ho su chimit ding a govin
ama ho hin Israel akitho pi je a hi hi che ho bo chu target ke bol a hi in chule US ho hin tu a Yemen thing government ti ding a hi tan Yemen sepai ho hi global terrorists a phondo na anei ji wa su thing noi ti a phondo na inei ji wa western lang ho hi attack ki bol jing a hi ti a jong chu ama hon hi che wa hi don but na a hin nei vin a hi le hi chi wa ko na jong hi I chanham khat India in Iran ho aga ki ho pi na a hi progress au me ti chu aga ki ho pi hi aphat chom na au me ti chu mo thei a hi in aji chu hi chi wa hi US hon check anabol na wa jong hi missile a hi lo le bom kap na lin ta ho galman cha thupi ta ho hi Iran a ko na hi chi Yemen ho hi support a hin bol naw galvan ho jong hi US hon tampi anamat do wa hi in hi za chu tu a Yemen ho hin aphat chenga long hung ki tol ho western langa ko na hung ho hi aphat chenga target abol jing wa hi ti chu het them deu ka ta sanin a hi le inzowa iga sayo Baluchistan ki ti hi Pakistan gam hilo ham ti a jong hi mi tampin het mai thewa hin a hin la ni chiwa hi het them na divin neocha detail devin ga sai ki lew hen Baluchistan hi henge Pakistan gam sunga hi chi green color a na ho hi chi Pakistan map a hi in Pakistan gam sunga jong hi Baluchistan state a hi in hi chi ti ta lawa jong hi Iran gam sung hi lai ka se hi Baluchistan ho na hi kit a hi in hi cha chu tu a Iran gam sunga Baluchistan ho le Pakistan gam sunga Baluchistan ho hi ki ho khom wa tu a hi Pakistan gam ke khat hi la do ding aban le Iran gam sunga Baluchistan state hi to job ma na hi chewa hi country chom sim ding a hi ti a hi in zawa thingnoi ise ho chu kiloi khom wa hi chewa hi to gon aneyo a hi in a hin la Pakistan hin tu a hi chewa thingnoi kiloi khom ho hi support a bolin michi Iran gam sung su ke na dinga hi Pakistan army ho jong hin izat ham khat hi kithopi na apive ti jong he mo hin tu a iga he theilu chu Jammu and Kashmir hi chi Indian map hi in India gam sunga hi chi Jammu and Kashmir jong hi Pakistan in thingnoi ho hi atosot na India gam ke theina dinga hi pan ala jing hi in hi chu to banga chu tu a jong hi Iran gam sunga hi Iran gam ke theina dinga thingnoi hon to gon anei ho hi Pakistan thingnoi ho hin support a bol je wa chu Iran government and Pakistan government hi thu apia a hi theya hi le nichi Baluchistan thingnoi ho hi support bol hi ventia hi warning api na sa a jong hi na sata a Pakistan se pai hon support a bol jing ja chu Iran hin hita chu Baluchistan na thingnoi ho chu target a hin bol wa missile a hin ka mo hi in ahin la Pakistan in international rule dung ju ya chu ka gam sunga missile na hin kap lut a hi in hi chi ale thu na ki bolding a hi ti a chu ama hon chong tu a hi Iran gam sunga hi missile anung kap mo wa hi le mi thi na ho civil mi iza nam kha chu an thi lo a hi ti chu iga head theme deu ka ta sanin tu le tu a hi Pakistan hon Iran gam sunga ko na ama ho embassy ho jong hi ala do vin ambassador ho jong hi anong ko do vin ama ho gam sunga Iran ambassador ho jong hi agamuwa ko na ano do vin nagamuwa kichi tan ti a jong hi nasata in no na abol vi ti ho jong hi mu a hi ni cho ai vet na hi le chun galpi thum na hi hung ki pan go hi tam ti jong hi ta san khat a hi in aji chu Israel le Hamas ki boina jong tu chana thip nai lo Ukraine le Russia ki boina jong hi I chan ham khana ki boi jinga tu chan ge ya hi thip nai lo a hi ni chi chung chang hi ika het them na divin ga nong che ki no hi te neu cha ga sei be lo hen tu le tu a hi het them de khat chu Pakistan hi US in akithopi kit a hi in Iran hin Hamas akithopi a hi in a hi le US hin
tu a hi Israel ho zong a ki thopi a hi chiwa hi US ho hin Iran ho divert na dinga zong hi na ato ham ti zong hi gin mo na lin ta ma hi aji chu Iran le Pakistan ahung ki boya le chun hi chilanga Hamas support hi hung hlom jep ding a hi lawai la galvan Iran in hi chilang aboi pi na hi ahin hei pang jep ding ahin ha support zo loading a hi in hi za chu hi chi ho hei mang na dinga jong hi chilai ki ka a hi Pakistan na sata asot na hi chi Iran ho su boi theina dinga hi na to hindi ti jong hi gin mo na lin ta ma hi na proof chet wang cho akimu po in hi jong le tu a gal dan hi Israel hi US in back a ball a hi in Iran in Hamas back a ball kit na hi in hi ta chu hi chilanga hi boina lin ta gam khat ki ka a boina sang ta het saw a hi na ki kap to na ho jong hi gam dang ho ki kap to na sanga jong hi na sazo operation hoita Israel hon a bolu machal jing na lai hi asu boy theina Iran ho hi ahin ahin su boy thei Iran ho ahin hi za chu Iran hon ahin su boy thei lo na dinga hi US in Pakistan na sata to sana Iran ho hi a hei mangot hin te ti zong hi tu le tu a hi gin mo na hi ti chu ga he the ne dewa neu khat iga vel seu a hi in a hi le hi chi Iran le Pakistan ki boina a hi China ni pi din mun aneyam ti hi China din mun neocha ga saiki lewan China hin tu le tu a hi Iran a hi in Pakistan a hi in hi chi te ni gama hi project len ta anewa sumtam pi asun lut no hi tai ni cho hi tu chan ge ya hi a capital jing jong hi ti chu asum pi jing jong hi China hin anung mu nai lo a hi za chu hi chi te ni gam te ni ahung boyai le ama ho loss ding a hi in hi za chu a hi the ai le Pakistan le Iran na no mo wa hi le ka gam wa hong vin lang nang ni tebula to khom hol nin lang cham na ho na sei pi wingi nang ho ading in alampi ka ko mu thei ve ti a hi tu a hi China ho hin a hi the ai le Iran le Pakistan ki cham na dinga jong hi na sata pan alawin hi chi gam te ni hi a ko win cham na sei thei na dinga jong hi na sata in pan ala ti hi chi jong hi China hin Pakistan le Iran ki boy hi a dei lo ji a hi po in ama ho sum sun chu anong mu ta lo diu ahong ki boy ai le anong mu lo na diu a hi lo la aman na diu sum a krola heta chu project anei ho hi ama tha lo na dinga chu ama ho hin a hu do na ding bo wa hi chite ni ki ka agal lo na ding hi tu hin na sata China hin pan alai ti chu China din mon neocha in sei be ke no hi chan chu hi in he thim so ke de ta sanin mi tampin I pibola Iran in Pakistan attack thakana hin bol jing ham ti a jong hi in a lungim moven hi za chu I lungim lo na diu chu a hi le Pakistan gamsunga Baluchistan hole Iran gamsunga Baluchistan ho hi chi ho thing noi ho hin Baluchistan gam zo se hi country khat se ma Pakistan gam neu khat la do ding Iran gamsung neu khat la do ding ti a hi pan ala ji wa chu Iran ho hin Pakistan government to hin ki ho cham hen lang hi chi Baluchistan ho hi Baluchistan ho hin Pakistan gamjong ala go no hi in Iran gamjong ala go no hi ja chu government te ni ki ho to han lang le chi thing noi ho ki sumit thei ding hi ti a hi pan anala a hi le Pakistan ho hin hi chi chu accept mala la thing noi ho ana support ja chu Iran lung hanga Pakistan ahin attack le Pakistan hon jong tu chunga hi Iran ho hi ale attack hi ti chu achom lam thei pe na ga sai the ho hi chan chu hi in hi chi ja chu tu le tu a hi Pakistan le Iran gam te ni ki ka boina hung pan hi ti chu ahung ki pat dan iga het thei diwa achom lam thei pen le bailam thei pe na het thei ne diwa in sai the ho hi chan chu hi in Tuni KUKI channel ve zo se na chungovin ka ki pa in na bon chawin pathian in phat thei na bo jing taw hen